Olulusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphala phambili ngalentwa. I, Andrew Grant Whitfield, solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. I-DA iyavutha ngumsindo emva kokushenxiswa esihlalweni sobusekela mphathiswa wezorhwebo nokhuphiswano u-Andrew Whitfield. Cause significant damage to roads, to schools, healthcare facilities. Ubalelwa kwiibhiliyoni ezintlanu zeerandi umonakalo oshiywe zizikhukhula ezintlithe ingingqi yaseMthatha neziphaluka. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Ixesha lokuba ngusekela mphathiswa wezorhwebo lika-Andrew Whitfield linqamke ngesaquphe okwemva kwesibhengezo sikamongameli sokumguzula kwesi sihlalo. Umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uthe ukuguzula kwakhe uAndrew Whitfield ibe yimeko ekhethekileyo ayichaza izigqibo aceba ukuza nazo kwikhabhinethi ngokubanzi. uWhitfield wachongwa njengosekela mphathiswa wezorhwebo phantsi korhulumente obambiswano kweyekhala ukutsho ngoJulayi wonyaka ka-2024. Yinkokheli yephondo yeqela le-Democratic Alliance eMpuma Koloni. Ungene kwicandelo lezopolitiko ngo-2011 enguceba wasekuhlaleni we-DA kumasipala wesixeko esimbaxa iNelson Mandela Bay. Ukanti ke wahlabela mgama nendima yakhe kwezopolitiko watyunjwa njengelungu lepalamente ngo-2014 enkqenkqeza phambili kuluhlu lweenkokheli zeengingqi ze-DA. Ubambe imikhala kumbutho we-DA wangusihlalo we-DA wephondo iikota ezimbini phakathi konyaka ka-2017 no-2023. Kambe ke izingqi zamanyathelo akhe zivakele njengomphathiswa wezesipolisa kwi-DA de umno wakhomba kuye ukuba athabathe isihlalo sobusekela mphathiswa kwezorhwebo. Kananjalo Whitfield ube eyinxalenye yeenkokheli ze-DA ezithabathe uhambo oluya eWashington DC ukuzamana nesisombululo phakathi koqulukubhode oye wagagana nobudlelwane beli neMelika xa bekuqala lo nyaka. Kusenjalo ukudatela enzulwini ngalomba ukhona umhleli wezopolitiko apha ekhaya uMzwandile Mbeje sikwamkele Shandu. Masiqale ngokuthi zithini izizathu zokuguzulwa kwalosekela mphathiswa we-DA? Sibonge Sisanda nakubabukeli. Njoba wazi umongameli mangabe eqeda ukukhipha lesi statement akayikhiphanga izizathu ngoba vele umthetho sisekelo uyamvumela. Kodwa ke ngokwazi kwethu nangokuzwa nge-DA ukuthi isizathu yini. Usekela ngqongqoshe ke lona into ayenza ukuthi wathatha uhambo waya eMelika. Ukhumbuleke ukuthi uma ngabe ungqongqoshe noma uyisekela kaNgqongqoshe kufanele uhambe uyawucele imvume kumongameli uyena uyayisayindele imvume. Uma ukuthi akakunikile imvume ke ngeke ukwazi ukuthi uyiqhubekele. Esimeni sakhe wacela imvume yokuthi ufuna ukuyahamba ephesheya umongameli akangayiphendula leyo ncwadi yesicelo. Kodwa yena ke waqhubeka wahamba ke. Yikho ke lokwenza ukuthi umongameli engicabanga kwethu okwenza ukuthi umongameli ethathe isinqumo sokuthi ke emgudluze. Ingaba i-DA yona ithini ngale nquliqo? I-DA njengoba sisishilo idiniwe ngalento ithi lokho akwenzile kuncane uma uqhathanisa nokunye akwenziwe obunye ongqongqoshe abangabe ANC. I-DA ke ithi ke ngendlela ebona ngayo yona ifisa ukuthi umongameli ke esiguqule lesimo uma ukuthi akasiguquli exoshe ecabanga ukuthi nabo benze into engekho right kuhulumeni. Yayisithi ke imnika umongameli amahora angu-48 ukuthi kube khona kwenzayo. Asazi ke noma lokho into esemthethweni ngoba phela umongameli unelungelo njengoba umongameli ukuthatha izinqumo ikakhulukazi esisanda ekuxosheni kumbe ekuqasheni ongqongqoshe. Mzwayi ngokubona kwakho ingaba le meko ayizokudala ke ngokumsansa naphakathi kwalamaqela i-DA ne-ANC? Sekuvele kuyabonakala vele ukuthi akuzwenwe kahle. Ake ngikukhumbuza nje Sisanda izolo lapha eGoli
beku nodaba lokuzama ukukhipha imeya lapha eGoli. Leyo nto ebekade iphakanyiswe iDA esebenzisana neANC. Usuyabona vele ukuthi ke lemhlathi ayidlelani kahle hle. Phela babephoqwe isimo ukuthi besebenzisane ngenxa yokuthi ke alikho iqembu elathola amavoti amaningi ngokwanele. Lento vele ngokwezepolitiki isiyakhombisa ukuthi mhlambe izogcina ingapheli kahle. Ngamafutshane Mzwayi, ingaba lento ithetha ukuthini ngalohulumende wobambiswano ngolawulo? Kusho ukuthi ke uhulumeni yebo khona kukabi khonto engako eyenzekayo, kodwa kuyasho ukuthi ke usuqala ukuba sengcupheni, ikakhulukazi uma ngabe uzonika umongameli amahora 48 ukuthi akenze into ethize. Uma engayenzi uzokwenza njani? Uzophuma futhi ngendlela abenza ngayo kusho ukuthi vele umongameli bayamtshela ukuthi enze njani. Ngiyacabanga ukuthi kwa ANC ngeke ithande. iANC ke amavikeni amabili ezayo izoba nesigungu sayo esiphezulu. Ngiyacabanga ukuthi lolu daba lizokhulunywa. Ibisivele sithe kumbe abanye beANC besebevele bethe kufuneke iguqulo le GNU ngoba iDA iziphatha ngendlela yokuthi iyalingana neANC. Shandu, sibulele ngexesha lakho. Siyabonga. Ukanda ukaziwa ukuba umongameli uyakulenza nini uhlengahlengiso lwecabinet? Uqwalaselwa ngokutsha komqulu wenkululeko iANC kubonisa imigaqo emibini engazange liqela likwazi ukuyiphumeza. Umqulu wenkululeko uthi abantu bayakwabelana ngobutyebi belilizwe kwaye kuyakwabelwana ngomhlaba ngabo bahlala kuwo. Nangona kunjalo abembo Mzantsi Afrika bamnyama bavalelwa ngaphandle ekubeni bathatha inxaxheba kuqoqosho lweli. Ukanti lelizwe libhiyozela iminyaka engamashumi-7 kwasungula umqulu wenkululeko. Umbuzo usamile nanamhlanje ukuthi umhlaba ubuyiselwa nini ezandleni zabantu abamnyama abadla imbuya ngothi. Abantu abaningi abamnyama basuka endaweni zasemakhaya bebheke emadolobheni beyofuna amadlelo akuhlaza, kodwa labo abanamaplazi abanawo indawo yokudayisa imikhiqizo yabo. To acknowledge that this is one of the areas that we need to intensify our work and ensure that we redress in terms of access to finances, access to skills, and most importantly, access to markets as well. Aseningizimu Afrika usaphethwe yizandlana elincane elimhlophe. Inhlupheko, imbuya ngothi kanye futhi nongabi namathuba omsebenzi kudla lubi kwabantu abamnyama akoyibona abaningi eningizimu Afrika abavalelekile emathubeni omnotho. Therefore, encouraging that black ownership in South African mining industry increased from 2% in 2004. Black ownership in the South African mining industry has now grown to 30% in 2024, although a lot still needs to be done. Whereas coal mining is largely black owned and managed, substantial black ownership is emerging in sectors such as manganese, gold and platinum group metals. Despite these advances, the deep legacy of inequality remains a persistent and defining challenges. Bungazwa yona ke lenqubo mgomo yenkululeko phecelezi iFreedom Charter, iANC ithi yize kunezingqinamba kodwa bazame kakhulu ukuthi beze zonke izinto ezishiwe yona lenqubo mgomo yenkululeko iFreedom Charter. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC, ngibika ngiseKliptown. Owayesakuba ngumongameli weANC uJacob Zuma usaya ezinkundleni idabi lakhe lokuba abuyiselwe njengelungu leANC. uZuma ubhengeze kwingxelo yakhe ukuba usungule isicelo esichasene neANC kunye nomongameli wayo uCyril Ramaphosa malunga nokurhoxiswa kobulungu bakhe kwiANC. People are exposing themselves that they are politically bankrupt. They are now sitting at home. They are now sitting at home, lonely. They left the ANC on their own. They were not chased out. They thought it is nice out there. It's cold out there. They now are beginning to throw stones in the ANC. Lawa ngamazwi kaMnumzana uJacob Zuma ngesikhathi saqoqobela izintambo kweANC. Wayekhuluma namalungu eqembu ngo-2015 eMgungundlovu okhethweni lwezikhundla zobuholi KwaZulu-Natal. Wabaxaka kakhulu abaholi beANC bangaleso sikhathi wabebiza ngamagwala ayengafuni ukusebenzisa izinhlaka zangaphakathi zeANC ukuzwakalisa imbono yabo. Mnumzana uZuma ubesexoshwa iANC ngonyaka odlule emva kokuba yilungu iminyaka engaphezulu kwama-60.
Waxoshwa emva kokuthi izwakalise ukwesekwa iqembu elisha leMkhonto weSizwe ngo-2023. Nakuba enze lesimemezelo umnumzana uZuma belokhu eqinisekisa ukuthi yena usayilungu le-ANC. Aniyazi leyo nto. Ngoba abanye abantu bathi usehlalelana ku-ANC nje angihlezi. Ngibeka i-membership yami ihlala ikhona lapha. Angizi ukuyivotela ngizovotela ngala. Mase siwinile. Ngiyeza ngongo i-ANC yethu please come. Ayizela. I-ANC yachaza isenzo sikamnumzana uZuma njengokungasiphathi kahle okukhulu nakuba wafaka isicelo sokudlulisa isinqumo sokuxoshwa kwakhe izinhlaka ze-ANC zamchitha. Manje umnumzana uZuma uthi ubheke enkantolo. Kwizindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Kolapha ezindabeni kuthe qolo ukuthululwa kwamazwi ovelwano imbeko kwiqala lejazz elingasekhoyo uFezile Faku. Sinamkele kwakhona sikwabhodisana kwabo basandula ukungena uyakwazi ke ukuzifumana ezindaba ku-SABC Plus ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Masiphinde silume kwinqaku eliphambili. Ushenxisiwe esihlalweni sokusekela mphathiswa wezorhwebo nokhuphiswano Andrew Whitfield nolilungu le-DA. Uhulumende wephondo leMpuma Koloni uthi umonakalo wenzeke kwiziseko ezingundoqo ngenxa yezikhukula ezihlasele liphondo ufikelela ngaphaya kweebhiliyoni ezinhlanu zerandi. Umphathiswa weCOGTA uZolile Williams wenze uhlaziyo malunga nezikhukula eMthatha. Uye waqinisekisa ukuba inani lokutshaba kwabantu limi ku-101 ngelixa amaqela okukhangela eqhubeka nokufuna eminye imizimba. Izikhukula zakutshanje zibangele umonakalo omkhulu kwiindlela, ibhlorho nakumaziko empilo. Icandelo lezolimo nalo libetheke kakhulu. Urhulumente uyichaze le ntlekele yezi zikhukhula njengeyona nto yakhe yabuhlungu kwimbali yephondo. The floods also caused significant damage to both economic and social infrastructure. The impact of the floods caused significant damage to roads, to schools, healthcare facilities, livestock. Disrupted basic services such as water, electricity, and houses were destroyed. Kukhe kwakho nenkxalabo ngokungakwazi kukarhulumente ukuqinisekisa ulawulo lululo lwezimali ngokubhekiselele kulo mba. But we are committed to ensuring financial accountability. It is our responsibility as the leadership collective of the province at both provincial and local government to ensure transparency and accuracy in financial records and reporting. Isebe lemfundo nalo alisindanga kumonakalo ingakumbi kummandla wase-OR Tambo. Urhulumente uthi izixhobo zokufunda ezilahleke okanye ezonakele kwezi zikhukhula sele zithunyelwe ezikolweni ezichaphazelekileyo. Kula 235 unezikolo eziyi-71 ezizawufuna i-major reconstruction zona. Kuba zenzakale kakhulu ngakumbi kulo mmandla wase-OR Tambo. So but ke saqaphela ke into yobana ezinye zawufuna nje minor renovations kwenzela into yobana abantwana bangangenelwa ngumoya kungenelwa ingqele yonke laa nto. Ukwahlatywe ikhwelo kwicandelo labucala imibutho engekho phantsi korhulumente, imibutho yeenkonzo zesisa kwanoluntu ngokubanzi ukuba luqhubeke lufake isandla ukuncedisa abo bachatshazelwe zezi zikhukhula. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Urhulumente waKwaZulu Natal uthi uyaqhubeka nemizamo yokufumana izindlu ezisisigxina zamaxhoba ezikhukhula. Uthethe okungexesha enikeza ingxelo ngamanyathelo athatyathwayo ngomonakalo wenziwa zizikhukhula eThekwini. iKwaZulu Natal isaqhubeka nokubhekana nemiphumela yezikhukhula zakamuva. Ekuqaleni konyaka kwashona abantu abalinganiselwa ku-20 kwakhahlamezeka nenqalasizinda. Izindawo ezikhahlamezeke kakhulu zihlanganisa iMidlands kanye nezingxenye eziseningizimu yesifundazwe.
Emasontweni amabili edlule, isiphepho esihlasele maphakathi nesifundazwe sishiye imindeni engaphezu kwekhulu ingenamakhaya. Amakhulu abantu abasala Dengwane kusukela ngezikhukhula zango-2022 abasagcinwe ezindaweni zesikhashana njengoba uhulumeni esazama ukuthola indawo lapho ezobakhela khona izindlu zokuhlala. Umhlaba walaba zisulu zeyikhukhula sezisakwazi ukuthi usucoshe lapha eKhonopia la kuqalwe khona kufaka inqalazinda ukuze isikhathi okufanele ngonyaka ozayo ngoDisemba bebe lezi zindlu seyiphelile. Uhulumeni wesifundazwe wabele omasipala imali engango-227.7 million wamarandi ukuze balungise inqalasizinda ngemuva kwezigameko zesimo sezulu esibi. uNtuli uthi lezi zimali zizobhekwa ngeso lokhuzi. Ingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Asaphokoka amazwi ovelwano ngakwiqala lejazz elingasekho ifezile Fair Faku eliqala nebelineminyaka engama-63 ubudala lisweleke ngomvulo likukhenketho eSwitzerland. Ufunyenwe sele bhubhile kwigumbi lakhe lokulala ehotele. Salo uFair Faku ube ngumculi womnqunqo ovuthela itrumpet. Uye waseqongeni nosaziwayo kumculo wejazz. Uye wazibandakanya noWinston Mankungu Ngozi, Thandi Klassen kunye noAbdullah Ibrahim. Wazalelwa kwilokishi yaseNew Brighton. Uye wakhupha amacwecwe afana noHomage, Hope and Honor, Impilo kunye noInkumbulo. So ke bebe rehearsa ngokubathi ke ngokwelacala babambona engafiki. Balinda ba akade afike uFair. Ethubeni ke ngokubathumela umuntu bamakayomkroba bafikulele xa isithi lo muntu akasekho Fair. Bexhozukile kakhulu because besilindelele ukukhulu kuye esi skill sakhe asifake kakhulu nasebantwaneni. uKafaku ebengumzekelo omhle kwimvumi eziza emva kwakhe. Kulenyanga ipheleyo besihleli naye esenza masterclass apho ndiye ndabona ukuba uBrafair nyani ilento kuthiwa yiyo ebengumuntu okhuthaza kakhulu. Ukugqibelisa kwakhe ukudlala lo mculo ebesebenzisana nezinye imvumi eOpera House ngomhla wesi-8 ukuqala kwalenyanga ikukuzelwa iMandela Bay Theatre Complex. Ebekwazi ukudibanisa umsebenzi omtsha nje ngomdlali womculo wejazz. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe nabantwana bakhe ababini. Amalungiselelo omncwabo ayaqhuba. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Masixha kuloo ndawo sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo qikelelo lemozulu masiqale ke ngokuhlwa nje nalapho sibona into ba mibini imisinga yomoya bandayo omnye uxananaze empuma ngelixa omnye ulapha komzantsi ntshona welizwe udala ke lamathuba amahle kakhulu emvula lapha kwimimandla esentshona. Kungenjalo zintshizane ezingephi ezilindelekileyo kwindawo ezininzi zelizwe. Ngomso ke mbukeli siyabona into ba uyashiya indawo lamse ngomoya bandayo kodwa ke ushiya la 30% wamathuba emvula phaya entshona koloni litheke rholele ngamafu zikhona ke nesibhaxi zenkungu kwindawo esembindini kanti ke phaya kwindawo eziphakamileyo empuma koloni ugugutha njalo pha kunxemelwa KwaZulu Natal silindele intshizane ezingephi zemvula. Kanti ke mbukeli uyabongozwa into ba uqaphele kaloku la mozulu emaxongo kwimimandla esentshona nalapho sibona ukulatyuza kwamaza ngokunjalo nomoya uyakube ubhudla ngamandla pha kwimimandla esentshona futhi ke phaya eKapa silindele nemvula engamandla. Umoya obhudlayo ulindelekile pha kwindawo esembindini wasempuma koloni ngokunjalo nekhephu qala phaya koMalitswayi kokomani phaya konyuke
isukela elisuthu umoya uyabhudla ngamandla kwakhona naphaya kwaZulu Natal. Kanti ke ngomsombukeli sabonto ba pha kwimimandla esempuma kulindeleke ukulatyuza kwamaza ngokunjalo nomoya obhudla ngamandla. Likhona ke nekhephu ngomsombukeli amaqondo wonokutshisa aphansi asibonisa into abanoko kuthande ukuba bufudumala pha eKapa lodumo ngeshumi ngelixa esisibhozo eVostile naseFredendal ngesibhozo nje sisithathwe eBhobhofolo ngelixa phaya komthatha nakhona iseso sithathwa aphinda thathisa amaqondo ngeshumi esajonisi kanti ke kuyabanda eGauteng ngokunjalo napha ePitoli kufudumele eMusina ngo15 ngomso ke mbukeli kwimimandla esentshona saliva ifuthe lomsingo moya obandayo amaqondo athanda baphansi kakhulu eSutherland ngesixhenxe ngelixa esisibhozo eCalvinia 14 eKapa lodumo kanti ke phaya eKomani nakhona kuyabanda ngo11 degrees Celsius lishumi phaya eBethlehem ngelixa silindele u11 phaya eGauteng kaMnandi mawethu.